bita n'imbuto z'ibigori rero tubaza kubasigurira ukungene ubwatsi bukura ibi byose biri ngaha kugira ngo ubwatsi burinde bukuruku nta na kimwe kidafitamwe akamaro n'ubu buryo twakozemo umurima wacu murabona ni umurima utandukanye n'indi mirima aho turimira ku cyo twokwitwa izina partout galvanisé aluminium kugira ngo itagwa ingese turabereka mu kabuno kungene bumeze baburi mu isuku umunsi nta vuri baririmwo igitungwa kigiye gufungura gifungura yamababi kigafungura za ntete kice gifungura n'iyimizi aho birageze gukosa birageze gukonsoma aha ni ku munsi wa gatandatu ku munsi w'indwi hoho byabumije ngahanye birafise dire kumara 10 jours muri uyu mwanya muri urugendo rw'iterambere hari je umurundi hari umunyarwanda hari n'umukongomani abo bose baje mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo Burundi ya ntumbero y'igihugu cihagije muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060 nta muntu wobigwana rumwe ni nayo mpamvu ubumenyi mba ntafita ndagenda nkaburondeza ahandi kandi tukongera tugashima yuko abo tubisabye bavuga bati ubu turazi igihugu ni nyabagendwa kandi uburimyi n'ubworozi babushize imbere bakavuga ati ntabwo mwo duhamagara tureke kubitaba yego wewe uri mu bworozi bw'inkwavu nkorera mu Rwanda Kigali ifite company bita Kigali Rabbit Farm Limited akaba ari ngewe unahagarariye company y'Faransa bita Ecole ni company ya genetique mu by'inkwavu ubu ngubu namaze no kuba certifié ku buryo nateganyaga ko Cedric uyu ngufu twamenyanye ntangiye kumworoza namuhaye ko agerageze kuri izi race locale dufite byatureba ukuntu twazameliora umva ni ibintu bigoye tuzikura mu Bufaransa ziza nka hano ariko namaje kubona uburenganzira bwo guhagararira iyo company muri Afrika none navuze nti Cedric ubwo ari umuntu twakuranye cyane nifuza ko nawe yampagararira hano mu Burundi tukamufasha kuzamura ubwoko bushyashya iyi race ya genetique itandukanye habaye amarase menshi atandukanye y'inkwavu ariko iyi Ecole yo yazanye umwihariko kuko son excellence nko mubibona harimo na za nkwavu zisa n'izacu za locale zo muri Afrika andi ma genetique science yagiye abaho akora kuri izi ngizi zo hejuru ariko twebwe iyi company yaje ifite umwihariko wo kureba region tropicale turimo iyi region yacu ariko by'umwihariko bakoze specialité ku nkwavu zo dusanzwe dufite nuko ngo ngiye gufungura laboratoire y'inkwavu au Rwanda ariko muri projet nteganya na Cedric Imana ni mushoboza nawe kwazazana indi laboratoire hano mu Bujumbura yazajya ifata intanga kuye kuri izi nkwavu ziri genetique tukensemina izi locale dusanganwa izi nkwavu rero mu minsi 70 umwana uvutse bafite ibiro n'amagarama 800 donc umworozi ahita ajyana ku isoko akaronka amafaranga ntago twavuga ibyo kurya korora inkwavu tutavuze ibyo zirya son excellence yo bavuze korora inkwavu kuzigaburira biragoye ariko uyu musore wacu Cedric ndamubashimiye kuko nimba musoni mvuga ngo nabashije kugera kuri gukoza intoki kuri genetique twabona hano muri akarere kacu Cedric nawe dukemura ikibazo cy'ibiryo nukuvuga ngo izi nkwavu tuzibonye ubu twazibonye turazifite Cedric yadukemura ikibazo cy'ibyo kuzigaburira ni ikintu cyiza cyo gushimirwa nubwo turacyafite urugendo rurerure parce que urabona izi nyubako z'inkwavu dukeneye guhindura inyubako dukeneye espace ko ntago zizarya bura bwatsi gusa bwa hydroponics zizarya n'ibyo bita hay n'ibyatsi bimeze nk'umukenke turabuhinga ungenda buhinga mu Rwanda nzamuha nawe imirama na wahinga kuri uyu munsi ndagira ngo mwemerere yuko formation company ya Ecole yampaye nanjye nk'umunywanyi wanje nshaka ko presenter mu Burundi nanjye iyo formation nzayimuhera gratuitement ni formation yampenze ariko nzayimuhera gratuitement je nivyo turiho turondera muri Afrika tuva tubaruka rwose rumenyane kuko Afrika inovaye uko ari umugabane wonyene ukiri muto nukuvuga rero rwaruka ko ari rwishi rumaze kumenyana rwose ibihugu byose umwe wese akazana ubuhinga uwundi akazana ubundi mugateranya muzosanga Afrika yamaze gutera imbere itagikeneye uburaya itagikeneye zazi ahubwo aribo baza kurondera muri Afrika itunga tuba dufise